Kad je Ivan napunio 19, jednostavno je otišao od kuće. Bez suza, bez zagrljaja, samo tiho čuvaj se na izlazu. Godinama kasnije ljudi ga pitaju kad si zadnji put zvao mamu, a on samo slegne ramenima i kaže ma nema potrebe. Ali prava istina nije da nema potrebe, nego boli. Jer svaki poziv vraća ga u djetinjstvo. Kad je tražio pažnju, a dobijao tišinu. Kad je trebao zagrljaj, a dobijao kritiku. Kad su njegove suze bile drama, a njegove potrebe previše. I naučio je ne traži, ne pokazuj, ne očekuj. Postao je onaj koji uvijek kaže snaći ću se. Onaj koji nikad ne traži pomoć. Onaj koji se smije, čak i kad ga boli. Izvana jak, iznutra umoran. Zato se ne javlja, ne da kazni, nego da se zaštiti. Ako znaš nekog tko se povlači kad mu je teško, ne forsiraj, ne pritiskaj, samo budi tu. Bez pitanja, bez zahtjeva. Jer za ljude poput Ivana, blizina prestaje boljeti tek kad shvate da je stvarno sigurna. A ponekad, iza onih najhladnijih, krije se najslomljenije srce.